Muri Botswana uyu munsi habaye amatora rusange. Ishyaka riri ku butegetsi rirashaka kongera igihe ku buyobozi rimaze nk'imyaka hafi 60 no guha manda ya kabiri perezida Mokgweetsi Masisi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uri mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri Maroc yavuze ijambo ryo gusoza inama ku bijyanye no kwihangira imirimo yaberaga i Rabat, ashimangira ubufatanye bwavuguruwe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Matthew Miller ejo yasabye umutwe wa RSF guhagarika ibitero muri Sudani, aburira ko hazabaho ingaruka ku bahembera amakimbirane mu gihugu. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM irimo gushyira amafaranga muri gahunda iri mu igerageza yo kurwanya ibyatsi byica imyaka harimo ibigori. Ibyo byatsi biteza igihombo kiri hagati ya miliyari 7 na 14 z'amadolari ku mwaka muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Dusoreze muri Libya aho ishuri rya Alta Kamuru riri i Misrata riha amahirwe yo kwiga abanyeshuri 512 bakuwe muri Sudani n'intambara. Rinigisha abana bafite ibibazo byihariye n'abahungabanye mu mitekerereze biturutse ku mirwano.